dari makanan misalnya graphical representation. Graphical representation. Graphically जों माबोरै represent खालामनो हागोन reaction product माबोरै ओमफ्राय graphically represent खालामनानै जोङो माबोरैहाय rate of reaction दिहुनगोन rate of disappearance नङा माबोरै rate of reaction दिहुनगोन नङाबा माबोरै rate of disappearance माबोरै rate of appearance बेफोरखौ दिहुनगोन नायनो जों जोङो मोनसे reaction लानो नांगोन suppose मोनसे रिएक्शना मानो जादों रिएक्टेन्टनिफ्राय मायाव थांदों प्रडाक्टआव थांदों नोंना आरा मायो रिएक्टेन्ट पिया मायो प्रडाक्ट ओरैनो सिम्पोल ओमफ्राय बेखौ जोङो मायाव ग्राफआव रिप्रेजेन्ट खालामनांगोन बोरै रिप्रेजेन्ट खालामनायनिफ्राय जोंनिया मा जायो टाइम आरो कनसेन्ट्रेसन जायो नोंना माने कनसेन्ट्रेसन जों फार्स्टआव आरनिखौ नायनो नांगोन रिएक्टेन्टनि कनसेन्ट्रेसनखौ नायनो होमबा रिएक्टेन्टनिया कनसेन्ट्रेसना मा जागोन समजों लोगोसे खमायलांबाय थाया होमबा समजों लोगोसे रिएक्टेन्टनि कनसेन्ट्रेसना खमायलांबाय थागोन बेनिफ्राय प्रडाक्टनिया बेयाव थागोन कनसेन्ट्रेसन अफ प्रडाक्ट बेयाव थागोन मायो टाइम ओमफ्राय प्रडाक्टनिया समजों लोगोसे मायो बारायलांबाय थागोन ना समजों लोगोसे प्रडाक्टनि कनसेन्ट्रेसना बारायलांबाय थागोन आरो मोनसे सम फैगोन जेराव बिनि कनसेन्ट्रेसना बारायनाय नङा बेखौ मा होनो इकुइलिब्रियाम होनो जेब्ला इकुइलिब्रियामाव सफैगोन होमबानिया सम बारायलांबाय थानायजों लोगोसे कनसेन्ट्रेसन अफ पिया बारायनाय नङा जागोन ना जागोन ओमफ्राय जोङो सापज बबेबा मोनसे पइन्टआव जोङो बिनि माखौ दिहुननांगौ रेट अफ रिएक्सनखौ दिहुननांसिगोन जों सापज इ पइन्टआव जोङो माखौ रेट अफ रिएक्सनखौ दिहुननांगोन माबोरै दिहुनगोन जोङो रेट अफ रिएक्सन सापज बेयाव नोङो बेयाव कालार सोलायनो सापज इ मोनसे पइन्टआव जोङो माखौ दिहुननांगौ रेट अफ रिएक्सनखौ दिहुननांगौ माने मा खालामना लागोन जोङो स्लप बोनानै लागोन जागोन ना स्लप बोनानै लागोन स्लप बोबाय थायो बे स्लपआ माबा मोनसे एंगल खालामगोन नोङो एंगल थीटा हमनानै लाबाय जोङो स्लपआ माजों समान जायो स्लप इकुवेल टु मायो टेनजों नोङो टेन थीटा बिदिनो मा जायो concentration of dA by dt जों समान जायो बेनियाबो सपोज इ मोनसे टाइमाव जों मा दिहुननांगौ ini दिहुननांगौ रेट अफ रिएक्सन दिहुननांगौ नोङो माने मोनसे पइन्टआव जों इदि मोनसे मायो स्लप बोनानै लागोन स्लप बोनानै मायो थीटा नोङो थीटा ओमफ्राय मा जागोन इयो ini स्लपआ माजों समान जागोन स्लप is equal to tan theta is equal to concentration of P नोङो change in concentration of P divided by dt बिदिनो स्लप आरो मोनसे मा मोनबावोलै स्लप इकुवेल टु ओरैबायदि मोनोमोन y2 minus y1 divided by x2 minus x1 बेबायदि दिहुनो माबायदि दिहुनो जों स्लपखौ y2 minus y1 divided by x2 minus x1 ओमफ्राय नै थीटाखौ आङो मायो नै खावसेजोंनिफ्राय होदोंमोन ना इथिंनिफ्राय होयाखै ना खावसेनिफ्राय होयाखै मानो इथिंनिफ्राय ओरै जोंनिया पजिटिभनिफ्राय जानांगोन ना पजिटिभ डिरेक्सननिफ्राय जानांगोन पजिटिभ डिरेक्सनाव थानांगोन जोंनिया थीटायानो बेयावबो इदि जागोन इयाव इदि होदो होननानै इयाव ओरैबो जानाय नङा खावसेनिफ्राय ओरै थांनांगोन बेखिनिया जाबाय नोंना बा ग्राफिकेलि रिप्रेजेन्ट खालामबाय दा जों मोनसे एग्जाम्पल खालामनो सिल' नङा एग्जाम्पल खालामनि जोङो बेलेग एग्जाम्पल खालामगोन एग्जाम्पल मा होनाय दोङो n2 plus 3h2 gives मायो 2NH3 ओमफ्राय मा दिहुननांगौ जोङो find माखौ दिहुननांगौ फार्स्टआव rate of reaction ओमफ्राय rate of disappearance of मायो n2 नि माखौ दिहुननांगौ जोङो rate of disappearance होमबा ग्राफआबो होनाय दोङो ग्राफखौ जों बोनिदो बेयो माबोरै थांगोन इयो ओरै थांगोन huge मोजां जासिगोन ग्राफआ आरो बबिननि कालार सोलायनांगौ ग्राफखौ कालार सोलायनांगौ मा कालार माने येलो माबाना येलोआ is it visible not visible we have to change the color which color which one black not black violet violet nigga बढ़िया बढ़िया ये berapa kali tangga ini mah ya ini
time nằm đó x-axis sama time memang dengan second out. Y-axis sama aja. Suppose concentration of H2 nambah H2 ni concentration akan ada dengan baik ini concentration aja first tahu 10 mana 10 mana tu kan ini dah sama lagi bermol per liter mana hydrogen ni concentration nama udah enggak mol per liter udah enggak first tahu 10 mol per liter besi bang so besi bang time 2 second mana 2 second besi bang mana 10 mol per liter by 4 second sana ini mu na besi dah 6 mol per liter. Tanya ini phrase maka diulang rate of reaction ada rate of disappearance of N2. N2 ini disappearance ke digunakan. But isang first out ini fry ikuna equation ni pwedeng rate of reaction ko beri dengan. Rate of reaction ko ikuna equation ni pwedeng beri dengan minus 1 by 1 naman. Ya stoichiometry besi 1 by ya 1. Salahnya kaya D concentration of N2 divided by dt is equal to maya imagine hydrogen itu minus 1 by 3 jangan mana stoichiometry 3 na lai maya ta hydrogen stoichiometry dia ada na equation akan habai sikang ni plus nama previous course akan ada desainnya kena nani bai bas jangan maya imagine ke solve kalau naik ke buzik ya sabar yang video mani ni dengan hydrogen ni ke naik mana hydrogen ni concentration ke naik dengan bai ni kalau nama jangan ba rate of reaction ke dengan pwede mga ini pwede mga hydrogen ni ya kan hydrogen ni ko beri dengan jangan hydrogen ni ko beri dengan minus 1 by 3 ini d mana macam change dengan change mana beza dia initial law beza mana initial law 10 mana mana zoom ni mana final minus initial dia ni mana final beza final 6 jadi basic dah ya ke mana kan mana 10 minus 6 by time habis jangan first tahu 2 ini pun masih ada 4 mbak final minus initial jadi mana beza kan ya minus 1 by 3 minus 4 divided by 2 yang mana banyak ada banyak rate of reaction habis apa minus into minus plus banyak ya 2 by 3 bisa ya mol per liter per second sebenarnya rate of reaction ke nombor jangan rate of reaction ke nombor tanya sangat maka lihatnya ke sana rate of reaction ni rate of disappearance of minus N2. Bermaksud sama saja rate of reaction je semi N2 ni sama dia ya mana? Rate of reaction ada N2 ni sama dia. Bisa lihat ni sana. Di minus 1 ni membaik. Oh sorry, number 1 ni membaik. Terus sana number 2 ni. Ini color kenapa? Number 2 mali dan tu mai. Rate of reaction rate of reaction ada N2 ni कैसे sama dia mai. Minus 1 by 1 right? The concentration of N2 divided by dt. Rate of disappearance of N2 mai ikinya ni apa? Ikinya lo nama rate of disappearance of N2 ikinya lo. Belum dengan sangat banyak previous question belum. Bahasa ni sedang ke? Berarti concentration of N2 divided by dt by ikinya apa? Masa ni concern na lai sian sana kan? Concern kana lai entah ni kan? Tapi mereka nama ni modal positif atau nama na by modal sudah positif dah kan? By rate of reaction jadi semua jam 3 by 2 mol per liter per second. By rate of disappearance of N2 kumulaman ke dengan 2 by 3 mol per liter per second. By rate of reaction kumulaman ke dengan 2 by 3 mol per liter per second. Jadi rate of disappearance of H2 itu dah kumulaman. Rate of appearance of NH3 ko ditang ke sana bahasa nak. Apa dia kan? Rate of reaction ko mabari jadi kali sana 1 by 2 jadi concentration of NH3 divided by dt. Ini mana semua ini kenapa? Ini kenapa? Banyak masa dua itu nanti belajar yang mana banyak masa kemudian di concentration of NH3 divided by dt is equal to 2 into rate of reaction. But 2 into rate of reaction habis ini apa? Nampak 2 by 3. Rate of reaction habis 2 by 3. Habis itu kan ya? Habis itu kan? Habis itu kan ya? 4 by 3 mol per liter per second. Nah, by rate of appearance of NH3 naman NH3 ini masalah 4 by 3 mol per liter per second. Tujuh baca naik ke? Teman saya question ada bawa. Ada bawa dia naik question di mana ada bawa? Mana mana sebenarnya 2 T plus 3 Q.
dimana R itu. Di mana bagaimana rate of reaction, right? Rate of appearance of R. Graph apa di mana ya? Bagaimana? Iya, posisi mana? Time mana? Iki time mana? Second. Gimana dengan concentration of Q dengan Q concentration ada mana? Dengan mol per liter dengan. Jadi nanti dia mana? Kita bisa dengan 130 degree. Nah, betul ini rate kuberi juga rate of reaction kuberi dengan gimana? Rate of reaction kuberi dengan. Tonight, equation ini based on rate of reaction kuberi dengan itu di mana? Rate of reaction. Kuberi dengan minus 1 by 2 concentration of dP divided by dt is equal to minus 1 by 3 concentration of dQ divided by dt is equal to concentration of d concentration of R by dt. Bây mà những này đừng Q như cái này đừng mình bây giờ mà phải được làm Q như phải được làm. The rate of reaction is equal to minus 1 by 3 d concentration of Q divided by dt minus 1 by 3. dQ by dt को मैं được làm tan theta để đi làm và tan theta là dengan 130 degree và minus 1 by 3 tan 130 को मैं không làm rằng lấy 180 degree minus is it sorry 45 degrees there or 45 by 7 isn't you say 45 degree ba on to 180 ini mana 180 minus 45 by jadi 5 right 135 you want to 135 jadi 135 degree ba this is 45 degree jangan kan 45 degree 45 degree then ya rate of reaction habis jangan rate of reaction ya this implies rate of reaction is equal to minus 1 by 3 into here minus 1 then ya mana ya 1 by 3 mol per liter per second rate of reaction ke dengan minus sorry minus 6 plus lagi plus 1 by 3 mol per liter per second. Ini maka digunakan number 1 rate of appearance of R. Number 2 ini digunakan. Apa? Nih, maka R ini digunakan karena apa? R ini dia ROR mana? Rate of reaction ada nih di R ini form sana itu semua dia ya. Jadi ini kan rate of reaction equal to mana? T concentration of R divided by dt. Enggak semua ini kan mana? Appearance ini kan ya, appearance ini kan. Bahasa kan ya? T concentration of R divided by dt is equal to ROR rate of reaction habis ya 1 by 3 mol per liter per second. Jadi itu sebenarnya disappearance of P sebenarnya mana rate of disappearance of P sebenarnya apa dia mana apa dia ya minus dengan concentration of dP divided by dt. Then this implies itu beri digunakan ROR semua dia mainnya ROR semua dia di sini dengan enggak karena gimana ROR is equal to minus 1 by 2 dP by dt di sini kan jadi ini pun hanya ROR habis ini dengan 1 by 3 dengan minus 1 by 2 dengan kan di concentration of P dt maka guna like positif dan akan ya pada masa kan 2 by 3 dengan 2 by 3 mol per liter per second